Hai menaze ting choma I zaiklum ia wang ramanen mai ndike huze disa ting kum chana ze ngkai ze sro sumai ting chua kidere insa paulia gara adale Tatibendi kyo hizisrok hamamai higin chat ka chompi agum hi Ukrul district headquarters gine tet pedahangya kilometer cruises na derbe bam nungsang kong lungsang ngeu ki thai Assam Rifles pai me bogu gari sangsak battalion headquarters heladwang ka gadai bigine palam chimang me hanam kya spy mene chorim luze khab bigine Assam Rifles pai me min hangna chai di zai mi hangsa me ka hazam dele ze ka chuli Zanechi Ukrul district ya Assam Rifles spy me bogu gari chorim luze khab de deuge anisen I am spy me ta hangyan dam gai dele zai num mai dele chelus do I pote deuge anisen GPRNF nigu press statement gel Chakaiza Indian Armed Forces meza Nungsang River Longria Hongpung Klo Tai Ukrul District Kabaza Nation ayam Tamakle Zakachudle Zasale Zaite Tibeh Mamaya Ukrul District Assam Rifles Pai Mebogu Ngari Kabet Deugine Tunare Chang Znai Damaya Kachangba Lolo Zai Nam Tedrose Indian Security Forces Pai Mena Operation Tibetaza So Magzaten Dotaza La Relay Zakachule Zanenaga manai nkimenen znai dammai ga koiramban ema ketel ka chebe bam gine ntaw hrulu ze protestew ka gadai dele ze ka chedeli chige protestew beze ka klebe pet begine naga me zain kime chaidi me perege samram kan zai bengora justice keze dimante zai government ne aipote de ge ze close pize ning tingge ze action lur hange rangai le ze ka chuli Zane Central Security Forces manai Manipur Police pai mana rolu ze namkya spy mramze pelu kaprahang operation te begina Churachandpur banai Kangpokpi district ge teti behma mai ge kukimgu namkya spy me mina hangna ze nimle ze chu chirun magze gimi pechi zai bom ramezdu nim pedale ze ka chuli Zane Manipur ge agar impu ki Hindi National Highway to Imphal banai Dimapur kak tet ka halak be protest zempu ki tenam dip zegena zai gari remeten richilak dip zegena gari ka kraime Nagaland Assam Tripura zane Meghalaya gane drivers mermeten richilak zai pelagulak ti ze ntaw dip ze hzi mingyu ne changdale ze ka chudule zai chiga gari ka kraime drivers mermeten richilak ti ze ntaw dip za bam nage protest be be zegena le ze ka chudule bam ke namdilong khangla tong bige langmai naga mena nagalang mai me Hangsrumze de chandi bed deugena garim pu kitu namza ala bam ketge gamgi pai buffer zone ka chebe bamge kuki zo organization mena kangla tong bige langmai naga mena garim pu kitu namza let kai ra hangya zai highway ge tat nri ra hangya pe ra hang keze dimante za protest be bizigena le za ka chudle Zane kukimugu babao Committee on Tribal Unity COTU nen znai dammai ge Anisian ayam manai ZUF kamsan spy mizek loze pelu zenim rahang dimante dulei ze gatdulei chige dimante baza tingkong jang klo kukimugu Kangpokpi district ge bomne ngi be bizigene tatiben tangmai ge zai civilians me mina hangna ka hazam bizigene le ze gatdulei Zene North State Assam ge BJP gu legislator Pungairai bepe heavy teronje 16 Assam Legislative Assembly gu Deputy Speaker hange klangai dele zeka chedule zainaka 16 Assam Legislative Assembly gu Speaker peze Ranjit Kumar Das lei Zane Indiaram ge telecom user mugu recharge mi ze ke chumke mdai lungge nto dai gule zeka chedule Indian telecom user mugu recharge mi nto dai rabze nakalui gene 12 mana 15% ze nto dai gule zeka chedule Zane official health data gu report chai suiza North State Assam luge hanai komgim tinghe be puinen ki be ze hararit gisyaben that pet be Japanese encephalitis ze hararit gene mina hang kai met chai changdale ze ka chudule za acute encephalitis syndrome AES hararit gum begene Assam luge hang ringe medu chai changdale ze du ka chudule Zane Manipur ge Special Intensive Revision SIR ne voters
lak as changring yewze de sarjagum za draft electoral roll gene luton di delay zakatsedele zana po tedege manipur go chief electoral officer CEO ne rangchi chakaisa ya draft list release zakatsedele final electoral roll marele zakatsedele pose gene chau gumme mizi lutoni za bam zaina re enrollment hange apply to dai release zakatsedele kagana po hange document pe hange kanang bramza pe hange nangle za saling zana SIR go data report chai suiza draft electoral roll gene voters menza delete bro ge za sikkim gene tem kilang le za kachudli sikkim ge draft electoral roll gene voters delete be za 8% mizoram ge 5 zana manipur ge 7% le za kachudli zana po state ram ge za voters delete be za tu hang le guri le za kachudli SIR process te puimak za documents kanang bram za pe mak le designa za po state ka chum ge voters delete be za changrak squeeze ke za he ke za raksna za za tingom changna za mingi go SIR ko jen zomak za panu ki bo me nga be bizigena le za chu changrak sna za he madai za raksna za ka chum za polling station za ta chamdi bizigena le za chu za chang hadai za ka chum za chai di bizigena za chang sna za hai chum za rak squeeze za madai za polling mak ba voters telepet be bizigena le za chu za chang him ro za madai za sna za hadai za SIR form kanang ba za pe wang mak be bizigena le za ka chu dile district wise ge manipur ge voters delhi ting kilang ba churachandpur district gena le za ka chu dile pochang Imphal West banai Ukrul district le za saling Zane North State Assam ge Indian Citizenship Hang Citizenship Amendment Act CAA ku hindi khangene mina hang rex name apply te changdle jakachudle mina hang rex name Assam ge apo Citizenship Amendment Act CAA hindi khangene Indian Citizenship Hang apply te changbro ge Assam ga government ne saje assembly ge znai tatiba mamai ge mina hang srok me durun citizenship hang pegai tale jakachudle Zane Nagaland go cabinet ne state assembly ge special session bam rahang kamkyo gaidele jaka chudele frontier Nagaland territorial authority FNTA ne bed deugine aipo state assembly session bam rahang ge kamkyo gaibiza a Eastern Nagaland People's Organization NPO mena wang ban di kyo zikre mai design rally bam za total sadon te rahang ge kamkyo gai be bizigene le jaka chudele protest te FNTA pepe rabet deuge Hazol luza nakara changza paper di bizigena polygumza Nagaland go cabinet ne NPO meza public rally zai total se down bam rab za ten sondra hang rangai dele jaga chudle Zanigo sir Zeme pamane tatiban chekyo jing kai maige Zenemen news hange ngar hanglet kai bize tatiba dikyo jimngi mai kamto da indele zai pe wangai je bam perele negedu misui gto besam za pichangai zai nkyone za anigo sir Zeme pame banai ki heuria me peregedu misui ka sang sam za pichangai dele Zanahanaicum 2026 FIFA World Cup round of 16 kantabe Portugal banai Spain kantabe ge Spain ne 0-1 gena duindi USA banai Belgium kantabe ge Belgium ne 1-4 gena duindi Argentina banai Egypt kantabe ge Argentina ne 3-2 gena duindi dele zai Switzerland banai Colombia ka ge round of 16 gu last match nchonain chatkat pi hi gena tagule zai quarter finals France banai Morocco ne relang be gela muile wangna ben dikyo hezikre rimai tingchon chatkat pi hi gen tagu za Spain banai Belgium tago Spain banai Belgium za dikyo zikrezikat tingchon chat kreuze kana pi higen tago Norway banai England za dikyo zikreu kana thangmai tingchon chat kana pi higen tago za Argentina du hadaura bza a Switzerland banai Colombia ge duidui minan tago dele za Argentina banai chi Switzerland banai Colombia makaga duidui makaga tara bza dikyo zikreuze kana thangmai tingchon sun chat srok pi hige tago le ai gena na mai indike hizi de setting kom chang na za kai ja sro sumai ting chua ke de rin sa polia bza loi ga ra de lei pe gai zang king gai nim le ne je to de lei hai mena za klum